Урие Эдемова Айдын кечеде. Ана бала мензилге якынлашкан сайын гайыт yorulганларына бакмадан адымларыны эп сыккыштырдылар. Койге киреркенлер каршыларына сирек сепелек раст келген адамларга барып да бір хайырсыз сөз айтмасынлар деп түшүнерек оларга корку толу көзлеринен бактылар. Ниһайет evlerine келип yettiler. Kapıları артына açık, lakin анда кыбырдаган жан көрүнмей. Одага жыбайырнен Алиме экisi бірден соқылды. Балаларнын үчү де өз ерлеринде яталар, юклайлар. Алименен жыбайыр элириндеги кыйметли бокчачыкларыны ортада турган кыйыш масачыкынын үстүнө койдулар. Кемал, Алие, Сервер, bizler keldik, turunuz balalarım, dedi Alime. Балаларынын үчү де кыбырданмадылар биле. Алиме коркудан көзлөрүнү төгерекleterek кызына бакты. Ана олар юклайдырлар, dedi жыбайыр, lakin өзүнө өзү инанмады. Дерал сетнин янына барып, Алиенин омузчукларынан тутту, яваштан силкти. Алие, туркадан біз келдик, dedi yüksek Давушнин. Bu vaqt Alime endi Kemalnen çıkışmekte edi. O da sessiz soluksuz yata. Ana bala ekisi birden başlarını balalarının kokuslarına koyup yüreçiklerini dinlediler. Tırı ana, tırı dep kıçırdı Cevahir. Alime başını koterdi. Kemal da tırı, lakin... Sonra ekisi birden serverçikке çaptılar. Onun bedeni daha soğumasa da yüreçigi urmaydı. Ана бала экisi бири-бирине дешетле бактылар. Эллери аяклары калтырады. Экisi де жерге отуруп калдылар. Жыбайыр яшлы көзлөрүнү сүртерек анасына «Ана вактыны кечирсек, оларны да гайып эте билебиз», деди янакла сеснен. Алиме жеринден турачак болду, lakin аяклары дерсин жансыз эдилер. Оңа таби олмадылар. Жыбайыр чапып барып тыштан козапая тамыры кетирди, собаны якты. Аз ачык сууга түй чайды, оны кайнатты. Пышер-пышмес бираз сувутты ве экisi кашыкнен балаларынын агызларына төктүлөр. Ана Алие ютты, деп кычырды Жыбайыр кубанычнен. Алиме элиндеги чулнен Кемалдын дудакларыны сүрттү, Жыбайырге чевирилди. Кемал ютуп оламай, деди фысылдынен. Алие экинчи кашыктаки шынгенликни де ютаркен, явашчыктан кирпичиклери кыбырдандылар. Соңра көзчүклери яры ачылды, татасына манасыз алда бакты, аз ачык күлүмсүрөгенки болду. Жыбайыр оңа уст-үстен 2-3 кашык да ичирди. Алие шынгенликни култ-култ этип ютмактайды. Жыбайыр кубанганынан эгилип, онун яначыкларынан окту. Машалла, машалла кадам, деди. Соңра анасына жардымга барды. Кемал шынгенликни ютуп оламай, анасыны ве татасыны чок чекиштирди. Жыбайыр анасынын элиндеги кашыкны алды, онун сапыны Кемалдын тишлери арасына сокту, сак элинен оны кави тутуп турду, сол эленен эсе бурнуну сыкты. Анасыз жебашчыктан төкүнүз, деди. Бу тедбир бошуна кеткенки болду, ана бала текмил шашмаладылар. Бири-бирине не болса да бир шейлер япмак керек дегенки бактылар. Жыбайыр кене кашыкка япышты, Алиме Кемалдын агызына шынгенликни төктү, токтамай дудакларыны сүрте берди. Шынгенликнин ийле бир кач тамчысы баламдын ичине кетедир деген умут ананы теселендирбекте эди. Ойледи болуп чыкты. Баягыдан соң Кемал шынгенликни кылт этип ютты. Ана бала бири-бирине сөзсүз бактылар, ишлерине девам эттилер. Талаша дөгүнө 1-2 кашык шынгенлик юткан соң Кемал яваштан көзлөрүн ачты. Жыбайырнен Алиме бири-бирини кучаклады, агылап жибердилер. Алиме төрдө тал агачынын чаталларында ясалган кровать üzerinde яткан серверчикке бакты. Деми шашмалаган вакытта янылгандырмыз, белки о да ачтан татасы ве агасы киби эсини жойгандыр деп тушунду.
Tez-tez yerinden turib, onun başı ucuna bardı. Баланың чырайы балавуз kesilgen. Anasına daima umutnen bakkan zeytun gibi siyah көзчүклері yara açık kalında kapı ve pencerege bakkan gibi көріне. Karılgaç kanatı gibi uzun ince kaşçıkları daha da siyargan. Gur saçları mаңлайы üstüne kültelengen. Bu çerede, bu vücutta tirilik alameti yok edi. Dama dünyası. Alime elini balanın mаңлайына koydu. Sıcak mı, soğuk mu bir şey anlamadı. Tünevin ona yumşacık depozu kesetken fanel kamzolçığını yukarı koterdi. Başını onun kokusuna koydu. Bütün dikkatini kulakka çevirdi. Yürek uruvunu dinledi. Ona balanın kokus kafesinde bir şeyler kıpırdangan gibi geldi. Yok, o ananın umutu, istegi edi. Ana oğlançığının kamzolunun kayıtlıqnen tuşurdu, түзетті. Yüreğinden akıp ketken acı көз yaşlarını tutup olamadı. İçindeki ateşke dayanalmay balam meni yaktın dep bağırmak, ortalıkны titretmek istedi. Cevahir'nin dehşetli bakışını daha özlerine kelip olamagan Aliye'nin Kemal'ның darkak fikirlerle көзчüklerini lipildetip turganlarını körerek, ateşli көз yaşlarını yutmaga, elemli feryadını kesmege, susmaga mecbur oldu. Tişlerini sıktı, yürek ağrısına dayanalmay gözlerini yumdu. Ekінші күні komşuları birden yer түбінден turtup çıkkan gibi peyda oldular. Taibe balaga yanıklandı. O zadetince dudaklarını sıktı, başını salladı. Yazık balaga. Men böyle olacağını sana aytkan edim. Kabahat özüңде. Çıkımsızlığına bakmadan olarını kulüp gibi başının ucunda tutup oturdun. Bir yerlerge kısmet kıdırıp ketken olsalar, ölmez edilir. Men birden bir kızımны şehirge tizesine yolladım. İstese, yazda kaytır gelir, dedi. Elbet. Taibe Kırım tatarlarına oturgan yerlerinden hıbırdatmagan komendantının bile yüreğine anahtar uydurdu. Onunla dostlaştı. Kızını özünün aytkanı gibi şehirge degil, станция bulungan kasabaga yolladı. Anda dükkanda çalışkan tizesinde yaşay ve onunla beraber çalışa. Ya Alime kayda yollasın? Bütün soysopları, yakınları, kaynanası, biçare ihtiyar kadın uzakta, namangan betlerge tuştu. Anda nasıl baracak? Öğleden son Seyit Mahmud koy içinden 2-3 oğlan tapıp geldi. Bir zaman olarga selam bermegen, çetten bucaktan kiyik bakkan komşu kart da keldi. Men mındakilerinin epesinden buyugum dedi. Meftanı bayağı yergece koterip ketti. Bar, tabiat endi uyanıp başlaganda, olar serverçikni qara yer bağrına teslim ettiler. Alime'nin gam kederi ne kadar büyük olsa da, Omur'nun insanlardan talabı ve diğer balalarını ölümden kurtarmak için olgan kureşi ananı bu yanıktan bayağı uzaklaştırdı. Ondan son koranta keçken bar açlığına bir daha uğramadı. O zaman Alime kostüm için algan mısır buğdayını katıp tutarak bayağı vakıtqa sozdu. Enver Бағарадан bir yıldan son kaytıp geldi. Cevahir'nin ikisi Kenya tarla işlerindeler. Bu korantanın başı üzerinde salınıp durgan ölüm tehlikesi de çekildi, yok oldu. Yavaş olar için çevreye yarıklanıp, koyunun sokakları aydınlaşkan, yarıklangan gibi oldular.
Алиме ve балалары атта комшу картынын эр күн таңда туруп, колларынын баш бармакларыны кулакларынын түбүнө тиререк Аллаху акбар деп yüksek sesle кычырганын биле ишитип башладылар. Жевайырнен Энвер эсе бу бизге таң юкусу бермей деп картка ачууланды, атта уну ушкытмек истедилер. Алиме уларны тазирледи ve коркузду. Карт адамны азарламак гунахтыр. Аллахнын нефретине уграрсыңыз деди. Бир күн Алиме балалары Кемал ve Алиенен капу огундеки мысыр богдайларына чапалажак болуп турганда, умут этмеден уларнын янында комшу карт пайда болду. О Алименен самими селамлашты. «Кызым, сиз мусульмансыңызмы?» деп сурады. Серверчикнин жаназесинде бу суалге жавап тапкан ки болгон эди, лякин чок шейлерни аңламады. Шымды бирден бойле тик суал бергенине колайсызланды, кысык көзлөрү үстүнө сарыккан осук кашларыны сыйпады, чырайы күскүнлешти. Алиме бу ихтияр адамга сайгы эле бакты, аз ачык күлүмсүреди. «Элхамдулилля, мусульманмыз» деди. Картынын солгон бурушук чеңгесине тебесим конду. Көзлөрү дүлбер бир оюнжак тапкан баланын кикиби кубанчнен бактылар. Токал бармаклы эллерини бири-бирине ышкалады. «Бир дуачык окуса, кызым», деди ялбары жүзсесинен. Алиме шашмалады, бир аз сусты, соңра аянкинен жидди алда окуп башлады. Эузу биллахи минеш шейтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдулиллахи раббил алемин. Ир-рахманир-рахим. Малики евмиддин. Дуа бүткен соң Алименен карт эллерини бетлерине сүрттүлөр. «Комшу, сиздин кожаңыз да Куран окумаа биледими?» деп сурады карт Миракли. «Мен окумага севем, лякин бежерип уламайм, билги жетишмей. Бир-эки шейлер такыштырган улам, лякин о окуп дегил. Буну өзүм да жакшы аңлайм. Бир устаз көрмеген шегиртмиз. Бизде окумага имкан болмады. Яш мектепте окуйжак, билге алажак вакытта карын токлугуна бир коса жугара шорбасы үчүн кече күндүз чалыштым». Коса чанак, жугара ашлыкнын бир чешити. Сонундан өз башымызга бир шейлер огрендик дегенде, да жакшы болду. Дин ясак этилди. Бу элеликле жайлы калдык. Шымды 70 жашындагы адам Куран окумаа билмейм. Карт күлүмсүреди. Сизни dinleyim дегени киба Алимеге бакты. Менин кожам окумага, язмага биледи, лякин оны күтүп аламады. О чалыша, чоң чалыша эди. Ондан соң дин меселеси бизде да ясак эди. «Не үчүн, кызым?» Картуңа окунчулуу назарлар быракты. «Гезли пуслы япылган ишнин өзүңүз билесиңиз, өмүрү кыска ала». Алиме теренден кокус кечирди. Элбет, онун бабасы зеңгин танылып, апска алынган соңра, киеви Алимнин баскан эр бир адымы незарет алтына алынды. Япкан ишлери талил ве тефтиш этилди. Ораза күнлери коюнун комсомоллары таң юкусу көрмей, Алим ве Алиме кибилеринин пенжерелери түбүндө пысып, бутун барлыкларынын кулакка чевирилип юрейдилер. «Сизде жами бар эдими?» Алименин хаялыны карттын суали болду. «Эвелери чок эди. Соңундан эписи жок этилди демек мүмкүн». Карттын чырайы сытылды. «Лякин Кырымга кайтсак, мен сизге көстөрмеге жами тапарым. Сизни бакча сарайга, хан сарайга алып барырым», деди. Карт оңа сускан алда бакып турмакта эди. Алиме кожага чыккан соңра эң гүзел кенчлик жылларыны бала догуп ве оны бакуп киби мешакатлы ишнен кечирди. Эң эсасы о девер пек атешлі ве карышык жыллар эди. Бир тарафтан жаш бала аскысы, экинчи тарафтан халк душманы, зеңгинлер, кулаклар деген
İnsanı dehşetlendirici sözler Alimeni evden çıkarmay ediler. Lakin o bala ekende çok yerlerini körgen edi. Бақча сарайыны дегіл, кішкене қызчық екенде Истанбулға барғаныны ве оныңмен бағлы бір левханы әлі бүгіндегі кебі хатырлай. Шаматалы шеірінің халқы байрамдаки кебі киінген құшанған, қызларының башында бияз гүлгүлі фырлантылар ве феслер. Феслерінің қасқаны алтындан көрінмей, олар күнеш зиясы алтында балқылдай, фырлантылар рүзгардан сауырылалар, халq yolдың екі четінде тізілген. 5 yaşlarındaki Alime tosat babasının bıcağının eteğinden çeke, baba ne vakit gelecek dep soray. Babası ona bakıp gülümsürey, şimdi kızım 5-10 dakikadan sonra o Hazreti Ali'leri mında senin karşında olur, dey. Babasının aytqаны doğru olup çıktı. Çokka barmay, o kadar geniş olmagan yolda iki at yekilgen çаңлы файтон пейда oldu. Türk Sultanı файтонның басамағында аяқ үстінде yol boyu sağlı sollu balalarga konfet sepip kelmekte. Файтон yakınlaşқанда babası Алимені құшағына aldı, төпеге көтерді. Қызчық қуанғанынан bir şeyler айтып қычырды, файтон тез keçip кетті. Алиме pek hoşnut edi. Babası ondan İstanbul'nu beğendin mi kızım деп sorады. Шен қызчық elbet деген манада башыны саллады. Айсамында қалайық мы? Алиме бірден жидdileşti. Yok, dedi qatiyetle. Evimizni sağındım. Бақча сарай. Алиме babasının анда da çok defalar bardı. Zenginlerinin evinde olgan çok күнлü toylarını kurdu. Kızlar jiyinlarini, Kiyev tıraş oluğunu, araretli oyunlarını seyretti. Tesirli hoş havalarını dinledi. Akşam oldu degeninen cami minaresinden Mazin'nin gür sesi yankıraydı. Baba, mında kaç mahalle, kaç cami, kaç tane böyle kıçırgan adam var? Деп sorады bir gün babasının beraber akşamüstü Hansaray betke kete yatkan Alime. Çünkü o böyle ezan aytkan adamны başka mahallelerde de көрген edi. Bir zamanlar mında 32 mahalle ve onların 32 camisi, 32 imamı, 32 mazini, yani 32 kıçırgan adamı olgan, dedi babası. Ya şimdi de öyle olmak borcu. Lakin sonundan öyle olmadı. Dünyalar denişti, adamlar karıştı, başka kurum, başka insanlar. Alimenin kalbine bir edipnin doğrusu aytqanda onun adını bile bilmey, lakin ateşli, kıymetli satırları ömürlük muhirlep koyulgan gibi. Onlarını bir zaman unutmadı ve unutmaz. Şehirlerinin eskileri Karasu ve Бақча сарай. Dolu idi halklar ile yeşilada bir zaman. Az degildi yurtumuzda binler batır karaman. Zeval keldi, yurt bozuldu. Kuch ve haçnen aldaf ile. Ketti halklar, keldi yatlılar. Başka bir til ve al ile. Hakikaten de şehir ve onun mahalleleri kaldılar. Lakin olarda hayat bir tamam denişti. Hansaray hırpalandı, көркемлігini, шырнықлығını gayip etti. Han odalarını yaraştırıp turgan altın suunen yaldızlangan makatlı divar yastıkları alındı, başka yerlerge yollanıldı. Оларның yerine içine toban nıqtalgan qara, көк basma soylары koyuldular. Odalarının tabanına dülber, közlerini kamaştırıcı kilimler yerine kirli, korumsuz töşemeler töşeldi. Bullur kandiller öz halkının medeniyetini, zenginligini, özgünlüğünü isbat etip turgan eşyalar, savutlar, Hanlar zamanına ait urbalar yok etildiler. Hansaray özünün bu alına yas tuttu.
күскүнлешти, сусты, буюкуп калды. Халкандан чыгарылган сон эсе онун алы эмне болгонуну Алла билсин. Белки оны Советлер мемлекетинин чешит көшелеринен келген саякатчыларга ерлик халкны медениетсиз bir махлук olarak көстөрмек үчүн bir делил olarak калдыргандырлар. Насыл максатынан олса да, оёк олмамак керек. Белки эсас халкы сүргүн этилген соңра Миякуш меканына чөбүрүлгөн бакчы сарайда 32 жамиден бири тесаддүфен калгандыр. Анда мусулман руху, кукусу, амели яшайдыр, эм яшар. Алла кысмет этсе, bizler анда барырмыз. Сизни мусафирликке чагырырмыз. О заман сизге бакчы сарайны, хан сарайны, жамини ve анда намаз кылганларны көстөрөрүм, деди алиме өз түшүнчелеринен нетиже чыгарган алда. Карт элбет деген манада башыны саллады.